Ojang lek. Halo. Halo. Aduh. Keporale tapi dada ngalak gula mak beda para lain Sapurna tangale Sebedo konde ka ule sana dari Jepun Tak langkong ngonce pora cara gerak topak tolmu kopi Mustafa Mustafa Nekok pon cedek tengara
Maktoren ning cepona malam makin Mustafa Maktore ngabos aku malatan le ning sekara kalau dia orang ngecim sekali oleh ame orang ngecim sekali ora kamantana samangkena pendengar kontak rang-rang datang salam tak rang-rang datang salam Parompong ada cengalak naranya ya tasman cile Madabas mangke pong pada benda putra-putran panjenengan senumpak jarak malam mangke numpak jarak Abah Mustafa are-are le sela lancar le teker gulung kalama teker gulung kalama areng bulu jere monrekare kaulo cak tanojo rekare cak tanojor ne lamun burung pas beremaring sedih katopak naga belum madu panah-panah atas beton panah-panah atas beton mono jana nutikani serene bune takokna bune Joko coreng sedek
nak le boleh cokoconi kelapina mak jepotenana kancing jeleng mak dedena kancing jeleng mak dedena lae mon janjina tang alek sedek mas penana bila senang ada naring bulu jaran bila senang ada naring bini cukup lanjut di sana salah lompon tanah kongceng bolani Ekapora tabing dadana ngalak bilale penang palotan samporan nadran dan Mustafa satejana tilka ulanika nimang pumpuya sekulele nimang palangatan palatan pikir jalan nikah mulut sama kini mah anak komentar sama kece numpak jereng ngalak benang duma etoronan sekoning le kebaile tale mayu tema edina kala launa mak negeni ibu nu jeren kebaile kare sekoning le kebaile tale saya bangsa jangan palotan pola gane Kang Mustafa keberekare asa aku monakaniata palotanan maerak gerak topatol bu ere beskopi komantana ani kopon de tengara bapak embu ya tore sing ngabes aki tak langkung semoran kereta sebanyak semampai nesa mereka Pak Mustafa Atil Mantingon sore sang pasar sekoranca sabe epekit makan asa tretan iya ada komentar saya topa jerena apa masih saya ranca sabe epekit saya bersatu sing ada
tadi nale ngalak sepan tadi masa makin rek sepona komandang terjukiran menjadikan ya besar gigi bakun tade tadi mana mak seko belang serka jeka singalak taranya eka di mamane mak sena belang mon pancena bede marati katuri dana nape jangan le nape rame lamun jangan minat teknologi nape niat rentan Mustafa kaku punya nape beri paten adik niat abah masih Mustafa antanya abete sebulan le minat telan sejelengka berepak bila mamasir samaket pun atanya bete made baber kalaben kato bak lobe Jadi kalbin senalak telote kelarena sekekerinilem Jebit abit semaken mun nalak bete menarena nikah roban labet mana kelarena sekekerinilem Panjilan pada unetarnya Mon arena samakin ampun bagaimana Mon aja mah pasti bedana dari mana pinggir jalan balot tanah ngalak sepirung duwe dimah riasenya majem komantana niko ampun katondu Mon terima ala panjile Mon sebanda maala gala Eka di magang Mustafa senyama ajab namun tade
pas tuli ka bener Mun sebanda nyamanakeun mun seraja kaeponan lamun tade ajema kunapa bede lamun semakin ajema bede Area anu ba ismeresake ke beka maron sampai ke penolangan ya iya nak sokor beda pae deren panompak ajarna aba ketika kumatan sebelah anu ba ya ya sakapi lah dia ya betul kok suara tadi Pengopora terletak setuju dan kaula bekala Mustafa laki keleban sini Mustafa segak dinto ngagungin kompoi sak nyama ismis dimin can kompoi segak dinto sakit melulu sampai depak ke penolangan tetiring sepono ngocak ujenak kaki kur berselamat elan cengki umur hari eson ku laku mandi pepareng dari Allah nak kaki bi eson menasakan numpak jaran numpak jaran abah masjid dari Jepun teti semakin ratan Mustafa mungkin ngasarin siang kelaban malam pun takir pikiran dan kaula tak lanceng caca mong dengan kemantan 11 Bapak Panglobar tercendal PT Yojo Petoro kememet majulan kemantan Petoron terok dari Budi ya Ismi sero sek Petoron dulu pajarin nak keluar kalau akan setong majulah nyembanget tol lah toh Eman maju jalan laut tamporkan Mustafa tertak mati ya Bengkak tamporkan tertak mati ya nompak deren Mustafa labuna apa aduh jalan nak jalan nyari sepelak nak kena bulu jaran cara kalakin dan kapiyu nyari sepelak nak kena bulu jaran cara kalakin muntak pelak ting apolong dan kapi se ara jeuing notang mendak darajat tete nak selamat darajat tete iya terus boleh kamalatan melihat cukup nak selamat melihat agepak aduh mun bak coba nak kena bulu jaran taraja kelakin ni mun bak coba nak selamat Arab apa balik maju cek kelakin dan kapi
Montan mitan nak kena bulu jaran maju norok bule. Arah apa macam dah tahu wanyan kapi? Ini arah apa ya? Melekok kok, kalak tu, kalak berdua. Sepandak le kalak bentodi. Sepandak kalak bentodi le cetreng. Dah lauk aduh dosa. Sejeleka arwah sape. Tadi lauk nombor rum. Pakai jubah yang sama. Apa? Saya penting pada Odi. Mohon mati apa lo bik masjid? Pakai mat gendang apa nama teh? Tak kira anda le tidak eka bayelake. Siapa? Aduh. Abang selewok le. Candi dalam potong mak eyan deh. Jadinya anak-anak bulu jaran lakir tak di. Coba masih tong kaki ni, engkau sanggup belanja. Mon berdua, jadi saya melarang. Ngalak nang kalek. Aduh. Ngalak nangka seka kentingan melelem bergerak mito direng bulu jereng. Ini serdak tiga benih margarat dinale. Mulana apa? Eka esto bolan tengdaan. Aduh. Eka esto bolan tengdaan direng manis. Ayo. Yeman mata tok karena eman Mustafa Lolela mayu mole Kati sajabu Tuli maju. Tuli mak semain jadi minta isi omi jadi. Apa lauk? Tahu. Enak cengkir manis benantong sari sudah jalan nak ya. Kacong nak berdi otang lako kalau mustopan lapona oten peng beda kasalah anak kalau potan kaki di jebun sepen apa masih apa boleh nak kalau mustopan kasapul kumpul denak maju minta sepuluh sebanyak teceng ya. Ayo seti kacong keluar abel tempat sekelek tapi keluar kacong cek bencerebang. Beda permintaan ki buru. Apanya? Apalah senang atas kan turun. Yo tak bisa. Sero cek kir pikiran nanti sero kir pikiran. Menyaman. Enak gacong, cengkir manis sudah benantong sari. Iya nak, kau nak lakukan kaki nak iya. Mayu kacong sering keluar, mulai. Bersih ngocak kaca ditong. Hore laku brei dan peran brei belang karet. Mereka dia dang boleh nak iya. Roni sereke seratangale obimani koracela epe alete kapikiran tangale ekatangi salacela Roni Kosim Production idola
Hai dena pele numpak becak le tapi ngaroku eman pikana pele penta pokok ngocak kabinauku sayang Lampina Made potena Kanceng jena Sabededena Moncentina Made mastena Korang mandem Keng semajena Roni Seding Production. Nora rebas Parompong dede Kelarena Seepena sayang pada abang Pong pada beda Amon amarena Maedina sayang Numpak becak melekule makin dokeran monta sayang setotor ocak malebule kakek bekeran. Aduh tanan dong ketanon Kagunung ka ngalaknya ruan jengan deunanaka sayang pikir bingung taro karuan jeng bejengan sangku itika sayang samar delum tanggal semasang raja sate gule mati pokok kile atoro oca apa beri penggule bekie anak nomor satu dari mana? Kalampina macepotena kanceng celeng maededena eman moncencina macemasena korang malem maso majena sayang kempeng sani tangale kempeng moria sayang kacepotka kulena mira nyona pami mule pale mana
salalompon nyon sepora. Ayo mulailah. Ceklo. Oke, hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah usai dari pandangan Anda bersama. Acara yang akan selanjutnya yaitu penampilan pelawak-pelawak kondang dari Sinar Budaya bersama Cak Sianturi lewat Serampat Surabaya. Mustafa sebutnya engkau masuk malam bejen kok tak keluar keng leje gajah berdisiatannya guru luar buh belesan iya jong enggak kaki martabak le benih apa terang bulan di kok ngucap tabrakan do kelero Masya Allah jago apa sih kau ni ontongmu tak apa-apa Robert dan Ancor sedikit tontang bini Roma kok mangkot ditanya ki karo sepeda tak apa-apa ya hari ini menangkas lagi nampak sepeda nih kok je butuh bakun sepeda nih kok terus kakek remok nih kok kita apa-apa lah ya pedung hidung mulut tadi besi yang kok masih lengkok tak kecelakaan anak kok bakun norok malam tok kan kok ibu di depot ting tek kebele orang tak kok penasaran ting kebele kok todus lebih baik kebele tang bini bungkok anon di anak boleh airline oleh seminggu nih nggak orang kan nesernya kok ada nolong naga susu karena mun kok norok nih sertang bayi sekene bungkerengi tak keprak apol kamar pampa serengi kapi sering malam kok tedung setengah sitong roh kita ngidek rengi datang wing 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 selesai sergep rengi buruh ngale boleh kamar nomor 2 kipakun kita ngidek wing 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 sarkep buruh tak laten ngale kamar nomor 3 tak ring rajem munyin rengin wong 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 le mesti rengi dan kok engal lagi pos sapu biko gepak tak tepak ketang moto bini tedung bleko tetemo capri ya eko bengko boje kok ngale kamar nomor 4 adik rengi mundina yentep labom selemut tajo tar yang buk sapri ya boh are siapa kok engkau ya boh manang dina ya boh kakek manang dina jan boh aku rengi udah sedasa apa bu kok kita lepa apa lo are oh iya lah bu kok keluar sampai bulan kok sampai malam hari ini berkat undangan Bapak Mustafa senang biasa ejek aja ayo ngejung gak bertong numpak sepeda lebar kongsen molongotok soko bedamenyak Bapak Mustafa orang pancen paraten yang temu panjek tanda juga ekuri ngaki komak lebur panjek sing akan namak lemak kena wong urip panjenengan kebeku
padha mula ayu sing eling lan waspada salat lima waktu ayo dilaksanakan wedi nganti kosring penon ning donya aku biyen bukan kabuk tukang judi maling tandak maling sinden kowe tau tak lakone ning alhamdulillah saiki mari sampun tobat kula badhe belajar madun mabuk marilan percaya zaman akhir wis padha kandha-kandha gunung jeduk segara ambil golek nyawa aku sumpah boten malih gendang kula wong becik setitik sing nolong mati ketara Duh Gusti sudah mendosa iku adene bela kula bali belajar rebuken molong pawen tak kasur beje mondi bini lempong Alhamdulillah Pak wasokori lakati malam tiang Bapak Mustafa senang tujuan utama taretan Mustafa menyenang anak ben-bele tujuan nomor 2 Roma polong bala arasa legayung malam tiap pada bedem bila ngabes kekompakan juga nan beletang malar kelamben manter taretan Mustafa manter seje napa sek kebai biaya niku bende sitong raja Bapak Mustafa malam tiana keceren oduan se utama teronam besar belen seekorong tanggal pancen tahun saben teka ajen malam dia anak foto numpak jaren kencak retan dari jebun pribadi sejelas masyarakat dina sepon pada orang kapi ngejung salah belum potretan
nyon sapora aki sebab manusane koki sopung salah belobon dia bangki dalam rangka walimatul makabin. Mudah-mudahan si kedua dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mantan lekas di anak sitong mantan di anak dua mantan di telok ngako kok tak putus asa aja bulan tangan nasi bini kapi telokan. Jadi kok bila tang bini bak nyaman ngomong na bagi boleh kok. Dok remon angkatan keboy boleh lek apa loh nang kok kurang bekelek mon ben setia anu setuju engko iya setuju gile ada remah ya tambin nih karena tambin nih alair telok kali dia operasi tok ini yang kok ulang lah kene mon wah iya mak orang ke limusin ke boy dubuan meloloi kita reng nyaman ile anak punya rezeki norok punte ora laku mon jakang mon tak jakang ngakan apa dia ngakan nasi lek jendro oh iya masa akan buat tuh tay mari iya rayu pada gelem kok kada noro sempet jalan apa nyaman spiral apa nyaman tuh dek kening reja kok dek kening rembakin dan menaro aja tak bisa pakai dia remaja mati tak tahun ke bayi laki yang kau saya tangkap macam-macam mana boleh laki boleh bini boleh bantu laki bini kau beliin bini kapi jaban malam kau rang-rang redung cok nangis meloloh deng yang pun eman nangis yang pun kau nang mak dia nak kana pelan jadong karena tangan nak si menulan tak boleh lolok si sela lolok kakak engkau pun ketangga dari gua di nasil dek bagi lah ya kasar ketanggen sepenting berdisekakan lah terus nak biaya hidup raji sel jendro lah kan kita kok kening gempa bumi mau tahu dan kok mulai berdilin dulu tangan anak tak kok mau ngomongan betul ding malam mah ya ongku apa mulai tuh gempa bumi ya wah nona esen alam reng aku living dan kok boh madi iya agoyang dah iya apa aja lemari goyang loh, becak ya, goyang, cekak ya, goyang nak, pokoknya sen bumi goyang kapi, beri malam, enggak tak sampai goyang, boleh ngiting, boleh doan, apa yang kau omong deh, mudah-mudahan anak-anak si Eka bin malam dia dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, masalah rezeki nerok bunte. Macam lagi ni, iya kini hari. Beli sebolo, menengi rumah siapa beli sebolo? Ada si abri, yang pun gelak, kabarnya nega. Keluar malam lan, arab pegah, mani mang tembelan tak kapra, tak run burun orang, bulu jaran laur tembelan, sampai tak gebuat tak kesai. Oleh berempegah, kau tak ngojak pisan. Oleh sangang atos petong bolo belu mak punya ceko iya pesen tembelan kapi je benih terus pesen nembik kena yang gebek boh tetilek berapa pun lebih kok sepenting rezeki beda aja bertong bekalan antena seneng tak rokaruan bila makabin sejelas ketika mantan seneng deng tuana
ma polong taretan bede sing ngocak mi bede kemanten anyar asal kabinde ing tua mare elamar mantan lagi bini tak kira lopot masuk kamar batuan nyurni laki bete lemar go mantan bini du aduan aring jering aduan sakit mae bode malek go mantan laki buru sarung ejeng jeng keplecing kagolik gedeng laki nyong goceng ke mantan laki sempet tak rokaruan tak ngidete dung siang tak nyaman ngakan bede sebini iya jeket pejetan sedemian tase bebe ampun cukup jak barto gentungan tegawala salun lah arah sedil menggeduk aduh cek ke boleh arah apa melelem belas lah ini ya orang di punya gitu kalau nyongok melol demi menghormati keluarga besar Bapak Mustafa nyuprepon kencing sekepongkor puspo ada conglot kapi egerasa tantona seneng Bapak Mustafa tantona seneng eka atur malam Pak Mustafa tantona seneng malam dia juga norok seneng malam dia Pak Mustafa norok seneng agoyang tanangan norok agoyang seneng bila anak komandan niat bernada kata rosta niat bernada kata rosta orang mulja tantona Pak Mustafa mak tero kaule ngalak rakara jete tantona foto jete tantona foto kaju jete tantona foto bu beli sebab besar kiwan malamnya bu tak nyaman basuh lemi bu tepung malah lah tak terus kau le Bapak Mustafa si odi pencara reng sepo tak terus mulai si pencara janji mati salah setong
Tuh pendung kita ayo bilau. Abi tak temen bi kakek. Iya. Enjan kok ngiding kabar kakek kecelakaan. Oh, itu rekod kemarin. Di mah. Apa? Kecelakaan. Di mah. Hari omong lu tak bener. Benih kecelakaan di. Dek lemah. Labu wah, labu. Iya, kecelakaan. Iya. Enjan kakek berengbi kacong. Hah? Berengbi kacong. Apa sih omong? Horeng. Cian labu berengbi kacong. Enjo lebih tibian. Apa nah? Wah duaan wah. Enjan pitas kapi kakek. Enjo mengajong tak bitas. Saya kelambin. Kena duaan. Yake lagu Akunjal. 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 Apa lagu Akunjal? Apa lagu Akunjal? Berarti yang mau aing berdintong Akunjal. Akunjal. Akunjal dok. Akunjal. Langit Akunjal. Ayo Roy, Akunjal Roy. Wah, embur. Kok tak pernah ngidingake lagu Akunjal? Iya. Apa Akunjalnya? Oh, engkau kok jajak lonjaan bi kakek. Aonjen le, aonjen. Laki bini wak berduaan. Oh iya. Cak minta lain apa anggap pihak petangling sepuluh tak apa tadi. Ini nama kita adu kolot dia. Sepuluh kau siapa bosang? Kau tak tahu mana Akunjal. Nyanya apa? Hina, pakai partoyo tak apa kau lagun angling beda. Kau mana Akunjal tak tahu mangidingaki. Lauk tinanya entol kan ane. Ini bagi Roy kemarin. Ayo jadi. Ayo. Tak pun lagi tak ada lah yang tak Tak ambil. tahu nyanyi Akunjal. Anu nayan. Bagi kaki mana kau Roy? Roy. Ayo Roy. Tak pun lagi toran. Tak pun gini yang ke boleh ya. Wengse mulja tantonak kang kaping memareng duit bulan du polo tantona esto Bener bos tepu. Ini daripada bunga Athena kang happy bulan. Roy. Darantong
den seorang terpandang sebentale geniko lagu anjen mun boleh tak tahu lagu anjen gua ambil setahun kok lagu apa ti setahun jen tantona bule mun anjen bule tak tahu kang nur seneng tantona Apollo ate seneng tantona Maregero kano rapi udah sekalangkong orang nangula tak bisa lagu onjen Egi akhir kok lagu onjen kok paling bisa lagu onjen ya tak sampai 20 hari ki bisa mau ngapa lagi iya anu kon hah apa dia ada dia ya hasilkan lagu almarhum lagu bohe kan iya lagu bohe onjen hah? Korang. Oh, korang. Anjan. Begitu orang tapun kurang keyboard. Mari na dayan. Bening ko na roy. Padepo mari na. Korang yan to. Korang yan to. Korang. Bagi hati dua loh. Dan beli skater ya? Apun nah. Ayo, orang. Pambuaban bula rasa sengkah pola naga minta tambah. Iya yan. Embuin bese 10 bule Antona 10.000 Ada tanda ya. pola aromasa tiga seneng reng sepo aromasa seneng Bingung dulae
murni wak roni kosim se ala kotan nabi Mas Imam wak deton ring se mulya di ayo Iya. toro di pajengan nimang Iya. Lalarai. jangan larang baik ada tekor aku sehari besok Tekor. dia nama kabur nih Serap. Kabur siapa? kamu Ya baca nang katanya kaki kabur kaki dek remah. Api tak remah. ya alhamdulillah tapi mun bareng bekto bareng lapu kecelakaan pas tanya ke dia ya perasaan dong paling tidak kita tak keromangi beguluh 5 kilo 10 kilo tak Engkau kan bener adanya. Kaki dek remah yang labu. Sepeda dek remah. Nyan engkau. imun sepeda no ini tak apa-apa Nyan. Tini war tak apa-apa sepeda ya. kurang guni kok di Mau dia. iya suka ke kelema songai Abu. kurang sekuni mam di sandi itu kula jembung ya meteran kurang 20 meter ya suka ke apa Abu. Berapa meter? 20 meter Puni kurang sekoni 20 Montera sabor taring lanjut aja len saking 20 senti 20 meter taring pada ngena akan tapuan wah lebih. dia kan ngebelet di Iya ya. Mana engkau kan orang tau dusan di Iya. dua pak ke rumah kok lokah kemudian lokah kapi sebutan tang bini belis Apa? lokah ngomong capak nyongok lo kan Iya. Siapa dia lek yang kok belis beki bigo tapi dia lek kakek bila lo kan di lo kegiah operasi nyongok di kok Tak bagi. Nong kaki nyongok. Tinun binin kaki nyongok tak bagi. Tak bagi monon binin ha. Nyongok kaki kita oleh Pak Balwari le nyongok. Apa maksud lo kan lambatan si guri jadi. Oh iya tapi alhamdulillah. Lau kita le Pak Balwari nyongok. Tapi orang ngapes tak ramah orang tadi. Iya. Egresen kok siapa sah? Nggak bisa. Iya, saya gulakun minggu egresen saya mau tak nyaman. Mak eta murayan. Apa engkau masih punya keturunan wali di akan tapi engkau di indra enam. Padang di. Enjan indran kaki ngetes deh lah. Apa tak padang di. Indran kaki bak ngetah lah yo. Iya, indran ngetah paling dia pak kena luko lah. Bentar aja deh. Padang egresen saya mau tak nyaman kok. Mak bisian. Saya rengkau kan bikengan malah di. Ada sambal ada apa? Saking beri ceng ini penderan. Oh kan nyaman. Engkau beli numpak sepeda santa. Ada ya pahlabu ya. Pahlabu. Yang kok pernah ngiding dereng. Engkau ngiding di orang kan. Cak mun kakek lapu bereng bi kajong ngenjan. Tapi ngan orang di ngan orang ngojak bereng bi kajong. Kajong siapa? Tak tahu orang ni ngomong sian dokak. Kacung aja, enggak apa kundang medatang ngojak dia. Wala nego wala sering bener-bener ya. Kamu lain apa? Oh, dia ngomong aja. Mari ngajar ke anak-anak kene. Iya. Kakek. Di. Karena kok masalah keadaan buke kepi di. Iya. Malang tak sanggup, Jong. Jember tak sanggup. Enjak gede. Apa? Montek sapor di. Malang lima. Udah nanggun di. Ari ya. Ari lah yang sering-sering agak jangan bareng. Kayak lagi. Kayak bentaran klinik tak sanggup pak parah. Oh, tiga keberapaan sakit aja kita buki mas bentaran wah. Buki mas colek, buki mas. Oh, dia bener tibi. Bah, merembung loh. Meni buki mas berarti. Apa? Bos. Iya. Mak minyong. Bos. Kis, mas. Bos kis, mas. Buki mas. Merembung. Masa tak sekolah kita? Tahu. Tak tahu kok ngocap puskesmas. Nanti dia. Iya. Ngapain? Kan lah. Dua pak kita para ngocap buki mas kau lah. Iya. Ke klinik kau di. Iya. Daftar. Kenapa pak? Jatuh bu. Jatuh di mana pak? Di sini kau lah kepala. Labu nang yembungi di mana kok? Iya. Kok parah pak? Iya bu sakit jangan tahu tengok. Mulai kok dari belis. Ngale kok kebatalan. Mulai kebatalan. Ngambung semannya kok. Iya. Jadi kok selabu. Pakun tanya nanti. Rumah. Kenapa pak? Jatuh bu.
mana Pak? Di jalan Bu. Enggak. Kakek jadi lo kan di maan tayan? Hah? Lo kan di maan. Bawa dia kapi. Mun jan nak jan dokter. Mon sepaling tak ber lo kau di nak bakun. Apa buru nak? Dia macet ngercet. Lo kau ngari. Jan bidan bentaran kok tanya. Nyan orang kan kacung kakek tak apa ya? Iya. Tapi jan bidan cedek bidas. Apa sih dia? Kacung lah. Kalau kau tani nak kena laki sumur usul dia ngomong deh. Siapa yang ngomong gua? Yo kaki ding selangi ding ri mureng kopok. Iya. Orang ngomong situ gun asli dia tak bisa. Mak lampir keluar dalam ngekos. Mak, di, mangan kau make keadaan sakit kau senang di. Mak bisa. Karena grup kita diterima di Oh, TVRI Durasi tanggal 18. Tidak pakai masuk TVRI, sepenting kita melestarikan budaya Jawa Timur. Lawak lomba gua. Dorem mah. Teremongku. Terem. Alhamdulillah. Kok norok ya? Di norok lawak bisa apa kok? Cepat ya. Lumajang satu, belum nyata Sukri. Tak latihan dulu tayan. Apa salah? Tidak Takut pada pelawak lain aja kok. Sejelas tak kira pada. Pak bisa. Kelengko lawak ria ekosistem nga sulap berarti. Teu pada binga dingtang ke ande ya ajar gelung kok men tak tahu men tak ayah ajarin. Nah kok deh ini? Normal. Iya dah. Yang mana? Oke. Apanya kok? Tahu. Orang ngomong tak kayak dingaki. Tak sak ngerasa akhir ya. Coba di muka pengen. Ada ya. Ada iya. Oke. Apa? Tak mau ngapri? Mak bisa kopok kayak gitu. Enggak ada kopok yang tak mau ngapa. Udah ada mamam? Oke. Bakun si paham. Langsung beres. Apa? Nyelo cetak. Saya kena Rayan. Mata kan nyelo cetak sih. Cetak sempur. Oh, di bener TV. Engkau alau seperti pesulap merah. Iya. Kostum dia di siapa bisa ngakan jajan. Iya dong. Engkau. Lu kudu ngakan jajan. Pakai si jembong. Jano. Mana bukti aki sama jajan lah. Kaki menunggu engkau bisa. Engkau tak ngalah dia si keluar nomor 2 nanti. Kaki coba nomor 2. Maju. Jangan urusan ngakan kok geprek ngabi hidup bereng guru. Apa boleh jajan? Jire baca mau kaki ngakan melolo. Enjak serius lah. Iya. Mau kau jajan yan. Makan jajan langsung naik pesek. Ngaki mun bisa beli pesek kok seket. Iya lah. Mayu. Mayu kau ke bala jaran. Ongguan. Iya. Mau jajan mayu. Mungkin nyari jajan di. Boleh. Oh elang nak kan nak kemarin mak keluar terus loh. Mapan di empok kok seneng hari. Duh, njak gerjin majek laten sengerak jek teh bisa. Mak tak takok kening ta nengah. Hemat bakal irit bakal kaya. Aduh. Ada jajan apa? Jajan donat. Wah, gendeng. Ada donit. Mak donat. Bah, mon donat bedemi sisa. Bi gula nah, gula bestuano. Ada apa-apa kundul. Irit cara tak abete kerja. Abete. Tak luang gula, tak luang mesis. Tapi kan aja benden naga bayi. Aduh, aja benden aja lo begini gini, Mam. Iya. Doh. Udah dia tak butuh. Doh ada peraben. Aduh. Lara kena jadi irit gendung kena. Jadi kan niat akan jadi dah kena. Aduh, ini tak beri apa yang aneh. Dia beri gula pestuan. Lah tak luang je.